U Drugom svjetskom ratu ovo mjesto je bilo poprište žestokih krvavih bitaka. Najveća bitka odigrala se 11. juna 1942. godine kada je prva proleterska brigada napadala ovo mjesto, a branili su je lokalni stanovnici i pripadnici četničkog bataljona. I tu partizani su pretrpjeli velike žrtve. Za narod ovoga kraja, za narod sela koja okružuju Gat, brdo Gat je uvijek predstavljalo nešto posebno, simbol Gatska, simbol slobode. Na Gatu su se okupljali kad bi se suprotstavljali neprijatelju. 6. juna 1941. godine u selu Brljevo, koje se nalazi istočno odavde par kilometara, nalazila se ustaška žandarmerijska kasarna. Okupatori, narod ovoga kraja, mještani sela, dogovorili su se i u noći 5. na 6. jun napali tu žandarmerijsku kasarnu i protjerali ustaše sa tog mjesta. Taj dan se slavi kao dan opštine i dan ustanka u opštini Gatsko. Neki kažu da je to bio prvi otpor fašizmu u Evropi. U svakom slučaju dokaz još jedan koliko je narod ovog kraja slobodarski, koliko cijeni slobodu i da slobodu ne da ni za šta. Gat kao simbol te slobode naroda ovoga kraja ne zaslužuje da na njemu budu repetitori mobilne telefonije. Uspjeli smo se izboriti da to ne bude, zato će ovdje da bude jedan simbol slobode, otpora okupatoru naroda ovoga kraja.